Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi at-tayyibin wa sahabatihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ayyuhal musyahidun al-kiram, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga bangon sami apapantagan pamana di makambantay si isagyang ay live video tano. Insyaallah ta'ala na ayad na itataros tano nagyong uto itan mo kapamagusaya. Ipantag si Iko Kandalimakan. Kagayo to na yung syaitan wang uto tindig o madhab Syafi'iyya si Iko Kandalimakan na iman to na ayap man na isumpat tanuron na so tindigun mambu o mga Hanafiya, madhab Hanafiya, naguso madhab Malikiya, naguso madhab Hanabila. Para may lay tano din, mataambis lagi nga kisasaparan o mga ulama si Iko Kandalimakan na miupakat siya sa jumhurul ulama. Amanan niya nagyuto so kadaklang kong mga ulama pugunot si Iko patayamanan niya na madhab. Daba siya kaya susupakaan si Iko mga patamadhab. Langon siran na inisapariran nagyang aya Kandalimakan. Yuto diniudem kuwa dawa inubu si alim. Adam na pangiraw ustad, inubog yung mga padaga salafi. Ayamanan yan na pukensiran si Iko di pemiyatayan, di siran ng pandindiyaga. Na diniud na ng kuwa dawa. Wah, kamis mo sa kan mamunan nga ako apa di diyaga. Allahu Akbar. Wah. Mismo sa kan naandang ako mambuhay amanan yan na pa di diyaga. Igiray nimbitara ko kung mga diyagaan, naandang ako mambuhay pangungusiat sa diyagaan. Wah. Wait na initarga kano to, pitubata kano to si Iko Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab sa giyang kanan alagidan na nagalbak, na din na ba niyang pakasal, si Iko yamanan yan na agama, na maulog si isagyong uto yamanan yan na isasapar. Sa lagid na giyong uto kaya pakarega tanuron paganay, para kung mga tawayap kuha nira na dalina na sumadhab Syafi'iyya na miyalo yakan rakano kagai o mi pendatara yamanan yan na oras. Na, iman to nayap man na pagalwin tano na so tindigun o mga Hanafiya, madhab Hanafi. Anto na itindig o madhab Hanafi. Si Iko yamanan yan na Kandalimakan. Yung ito kapupumagana umiyapantag sa panganangkan. Isa saya niran sa bisita ag yung ito pupakaw makiran ang mga tao na pupumaganaan nira. Nakati. Paganay ron, namiyatiro o Imam Ibn al-Hammam al-Hanafi. Miya kalalay niya ulama si Iko madhab Hanafiya. Miyatiro yan si Iko kitab yan na pembetuan sa Fathul Qadir, Volume 2,
Safha 142. At tigyan na wayukrahu ittikhadhu diyafati min at-ta'ami min ahli al-mayyit li'annahu syuri'a fi as-surur la fi ash-shurur wa hiya bid'atun mustaqbihatun. Peter wagi ngaya mala ulama ahana siku madhhab Hanafiyah isa sapar tigyan wayukrahu isa sapar ikakaguad da isa sapar. Yang mana niya na ikakaguad, galaba ka ikakaguad da isa sapar. Ittikhadhu diyafatu min at-ta'ami min ahli al-mayt agiyong kuto kapakua abisita apapamaganaan na panganangkan umiapantag. Yang mana niya na isa sapar uto agiyong kuto kapakua abisita o kapku bisita apapamaganaan na panganangkan umiapantag agiyong kuto ang mga tao apapakaw makira. Galaba kuto apya kaguwa day sa sapa at tigo Imam Ibnul Hammam Al-Hanafi. Ino to? Liannahu syuri'a fi surur. Kagiti na mata nagyan na nakapamagana sa bisita, na siyanan isusugo si kumasa akapipia ginawa. La fi syurur. Kanauba siyanan susugun si kumasa akararantang adat. Ngayon nyo manana, miya karyareg. Mana, nasuka pamagana sa bisita na siyo to isusugo kumasa akapipia ginawa. Kanauba siyang uto amasa akasusugat ka. Mana niyan na tiuba kararantang adat ka. Nabu tumasa ka pamagana. Nakagitig yan na. Kanabu tumasa ka pamagana. Isa sa paragiyong kuto akapukua. Umiyapan taga bisita. Apo pamagana nira na panganang kanagiyong kuto apo makira na mga tao. Wahiya bid'atun mustaqbihatun. Nasa kanya natigyan na bid'ah. Pimbaguanan sa ikwagama mustaqbihatun. Apiya kasisingay pimbagu. Mata na. Yung sang uta kaya giraw niyan, ayamana niyan na ikakaguda na nagalabak ay sasapar. Ay yung uta ka pumagana, umiyapantag. Sa ipsiya niran sa bisita, yung uta po ka umakira na pumagana niran. Kagitigian, aso ka pamagana, na siya na nisusugo ko kapipya ginawa. Kanaubasi ko kararantang adat. Wahiya bid'atun mustaqbihatun, nasa kanya natigyan na miyatan to bid'a piya kasisingay. Allahu Akbar. Lagi di penanan mambu. Sukatiro o Imam Ibn Abidin Al-Hanafi. Si kuwayamanan yan na kitab yan na Raddul Muhtar ala Durril Mukhtar. Volume 2, Safha 239. Pitiro yakin ya Imam Ibn Abidin Al-Hanafi. ويكره اتخاذ الضيافة من الطعام من أهل الميت لأنه شرع في السرور لا في السرور وهي بدعة مستقبحة. Lagi din. Isa sapar mambuat tigyan. Ikakagudagal bagagiyang kuto akapakua abisita apapamaganaan apanganangkan umiapanta gagiyang kuto apapakaw makira na mga tao. Liannahu syuri'a fi surur. Pagitigyan na mataan askanian akapamagana sa bisita. Na siyo to isusugo si kumasa akapipya ginawa. Kana ubas isusugun kumasa akararantang adat. Wahya bid'atun mustaqbihan askanian natigyan na bid'a. Apya kasisingay. Waruyal Imam Ahmad wa Ibn Majah bisnadin sahihin. An Jarir bin Abdillah. Qala kunna na'uddul istima' ila ahli al-mayit. Wasun'ahum at-ta'am minan niyaha. Agitigyan na miya panutulo Imam Ahmad, Agus Ibn Majah, minggulalan sa sanad sahih, amya katitiyan ko Jarir bin Abdillah, apitiro yan. Ayabetada miya mga sahaba, na iniitong ami ang kutwa di ka plimu-limu di, si ko pamilya o miyatay. Nagugyong kutwa, kapupangmbaliran sa panganangkan, sayamanan niya na padsa niyaha, sayamanan niya na isasapar, marururan sa niyaha. Eftirunan niyaha na isasapar. Kalagido, kisasaparan ko kan didiagaw. Miyaw saitan, wayamana o niyaha na muto akagura o kan didiagaw. Na riuran mambu,
o mga sahabatu Rasulullah ang kana nakapamagana sayamanan niya na lagi duki sa saparan o kan didiagaw. Uy, kanaw ba sa katanoy mimana unsa? Kanaw ba sa katanoy mimana ko niya ha? Sang kana nayamanan niya na kapupungambal sa panganangkan o miyapantag kasiidnanan makapupuon si ikwayamanan niya na mga sahaba. Nakata. Ilenyo man? Giyanan susirong kumadhab ayamanan niya na Hanafi. Ay ni bitwira nun na bid'a mustaqbihatun. Bid'a piya kasisingay. Allahu Akbar. Na. Sa ipman kumadhab Malikiya na mialo imambu o Imam Hattab al-Maliki. Miya kalalay ni mambu ulama siko madhab Malikiya. At tigyan na inalo yung Hattab al-Maliki, siko kitab yan, ang Mawahibul Jalil fi Sarhi Mukhtasarin Khalil. Volume 2, Safha 228. Sa tigyan na amma islahu ahlil mayiti ta'aman wa jam'un nasi alayhi faqad karihahu jama'atun wa adduhu minal bid'a li'annahu lam yunqal fihi shay'un wa laysa dhalika mawdi'ul wala'im. So manatigyan, sudi ka kepyaan o pamilya umiyatay sa panganangkan. Mana niya na yung uto ka pumaganayran sa panganangkan. Diran di ka kepyaan sa kapumaganayran sa panganangkan. Wajam'un nasi alayhi nagugyong ko to. Adirun di ka palimulimu di yung mga tao sa isagyong ko to amiya pantag. Faqad karihahu jama'atun nasabnarat tigyan inisaparanan. Wayamanan yan na kadandan o mga ulama. Si wayamanan yan na madhab Malikiya wa adduhu minal bid'a na iniitong irananan sa bid'at liannahu lam yunqal fihi shay'un sabab sa dadnanan mapanutulad na basan niya panutula matakabu. Dad na basan niya panutula may tubo shay. Walaysa dhalika mawdi'ul wala'im naguknap na atigyan o bagyang kanan amasa na banandar pa. Ayamanan yan na masa ay pupumangan duri. Allahu Akbar. Kanatigyan no ba nandar pa? Ayamanan yan na masa ay pupumangan duri. Agyang kanan ayamanan yan na masa ayamanan yan na kararantang adat umiyapantag. Subhanallah. Tantuin niya mga rarayaga katiro. Na ikadua katiro. Nasudin su Imam Al-Qurtubi Al-Maliki. Yan ang su autor, siko Tafsir Al-Qurtubi. Nakati, sukatiro Imam Al-Qurtubi Al-Maliki. Tigyan na al-istima'u ila ahli al-mayiti wa sun'uhum at-ta'amu wal mabitu indahum kullu dhalika min fi'li al-jahiliyah. Inaluyanan yakini Al-Manawi siko kitab yan na pembetuan sa Faidul Qadir. Siko volume 1 Safha 534. Pitero Imam Al-Qurtubi Al-Maliki, so atigyan sudi ka plimulimudi. Si ko pamilya umiyatay, yamanan niya ang utamiya pantag. Lagi dulaw latano, yamanan niya na babandu na gawi dia gaan na timu-timuan sira. Amay mga duwali ko kapitaanon, na pinuduwali ataw na timu-timuk manataw, na paled no to yamanan niya nakakan. Kenataw ko dia gaan, na kempenataw si ko duwali, gina. Al-istimaw ila ahlil mayit. Yung ito atigyan na di kaplimu-limudi. Si eko, pamilya umiyatay. Nagyong ito kapangbaliran sa panganangkan. Wal mabitu indahum. Nagyong ito adikiran kang babasa gawi. Kau to. Dito sukan dia ga. Mana niya na pagabutan na. Mana niya na loka gawi. Wal mabitu indahum. Ugyong ito adikiran kang babasa gawi atigyan. Kullu dhalika min fi'lil jahiliyah na kalangulang-wananan na galbekanan o mga jahiliyah. Galbekanan si kumasa dapan makumas Islam. Allahu Akbar. Mga bansami. Pamana pumili na yung mga rarayaga katir wag yung mga ala ulama. Yang ada daywa na ulama si ikwayamanan yan na madhhab Hanafi abu madhhab Maliki. Nah,
Si tanok man ko madhhab Hanbali. Wah. Pitero o Imam Ibn Qudama Al-Hambali. Miya kalalay ni mambua kilala ulama si ko madhhab Hanbali. Siya kay niya Ibn Qudama. Ha? Ibn Qudama Al-Hambali. Wah. Na pitero yan mambu. Si ko kitab yan na pembetulan sa Al-Mughni. Volume 3. Safha 497. Iyan na فَأَمَّا صُنْعُ أَهْلِ الْمَيِّتِ طَعَامًا لِلنَّاسِ فَمَكْرُوهٌ لِأَنَّ فِيهِ زِيَادَةٌ عَلَى مُصِيبَتِهِمْ وَشُغْلًا لَهُمْ إِلَى شُغْلِهِمْ وَتَشَبُّهًا بِسُنْعِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ. So manatigan so di ka pangambaal o pamilya umiyatay ayamana nang uto miya pantag. Ginandi ka pangambala tigyan sa panganangkan para ko mga tao. Famakruhon na isasaparanan na piya kagwagwad. What? Isasaparanan na piya kagwagwad. Aya pakantapan sa nga na nakapungiraw o mga ulama. Famakruhon isasapar na karahatun nahi. Kagiso karaha na dua. Karahatun tanzi agu karahatun nahi. Ha? Nagyanganan akiagirosan o mga ulama famakruhun na karahatun nahi. Karahana na isasapar. Uwan. Karahatun tahrim. Karahana na yamanan niya na isasapar. Uwan. So man natigo Ibn Qudama. So kapupangambal o pamilya o miyatay, miyapantag sa panganangkan para ko mga tao na isasaparanan. Lian na fihi ziyadatun ala musibatihim. Kagiyagiyuto ang utalagi duto agalabak na pupakaw manuto si isang uto amiso sugat kira na tiuba. Uwa. Wasuglan lahum ila suglihim. Nagupkiw manuto si iko galabakiran. Allahu Akbar. Ha? Dahil yung man mambungay ang masuswatan no? Ha? Di kitoon so tituwa miya pantag. Amay ka ad na tibaw. Katawan niyan so tituwa kito katibaw. Pumimituan na niya nagyong uto miya pantag. Na sunguan niya sira, na di niya sirang ketoon. Si sira matataman sa tulang, si sira mabibisi sa tulang, pangatututungan limayran sa dinan di kapaninindan sa kapungbaliran sa, mana niya na ipumaganay rin. Lain yung manutok, nagyanan, tigo Ibn Qudama, ziyadatun ala musibatihim. Yung nga na nadiran di kapamagana, napukiuman na nan si kuyamanan niya, na misusugat kira na margan, nagupiuman na nan si kugalbakiran, watashabbuhan bisun ay ahlil jahiliya, kapananayanan si ko galbak o mga jahiliya galbak o yamanan yan na dapat na makaumaswisla yun ang bus na galbukan na siya na miyarawat kumasada pang kapakaumawisla. Allahu Akbar. Mga bangsami tanto niya mga rarega katero agi ngaya katero agi ngaya piyang adadayuan na imam ha na ikadua penakatero nasudun so Imam Ibn Taymiyyah Al-Hambali ha kaya kalalaman mo niya ulama siko madhab Hanbali so Imam Ibn Taymiyyah natigyan na wa amma sun'atu ahli al-mayyit ta'aman yad'una an-nasa ilayhi fa hadha ghayru mashru'in wa innama huwa bid'atun. Kawto so atigo Imam Ibn Taymiyyah inaluyayaw Imam Ibn Taymiyyah siko kitabyan na Majmu'ul Fatawa volume 24 safha 360. So manatigo Ibn Taymiyyah so kapupangbaal umiyapantag sa panganangkan ay pupangimbitar ko mga tao fahada ghair mashru' ginanatigyan na kanaubanan suguan kanadnanan ubama pa di sa suguan wa innama huwa bid'atun aya kamataan niro natigo Ibn Taymiyyah na giyanan na bid'ah giyanan na pimbagu si ikwagama bal qala Jariru bin Abdillah kakagitigyan asabin sa binara Peter o Jarir bin Abdillah kataya di pendililiran ha agi nga yakatiru Jarir bin Abdillah sabab ko hadis sa iya so sanad yan na sahih. Peter wa tigyan Jarir bin Abdillah kunna na'uddu al-istima' ila ahli al-mayyit wa sun'atuhum at-ta'ama lin-nas min an-niyaha ay abtada mi tigu Jarir ang mga sahaba na ito ngami so di ka limulimod ko pamilya umiyatay di ka limulimod si ko miyapantag nagugyang mo to kapungbaliran sa panganangkan saya mana niya na pedutusan niya ha, pedutus sa isasapar sa lagi duki sa saparan si ko kandidiagaw, nabuka pengguraw kasi ko mana niya na miyatay. Wa innamal mustahab
idza mata al-maytu ayasna li ahli ta'am, kaya manatigi natitwa sunat sa natigui Ibn Taymiyah, na anday kapatay umiatay, na ayay pengembal sa panganang kenasu pamilya niyan. Kemani tanong ko Allah Ta'ala, kaya sabutan tanwaya, kataya, langun tanu din ayamanan niya na miya pakarayag. Amataan, agi nga iya galabak akan dalimakan, nadad na ba niyang pakasal, si iko pata madhab, uway, kalagi dukia aluya tanuron, o tindigun ng mga Shafi'iya, kagai, nakatina aluya tanuman so tindigun, o mga Hanafiya, Malikiya, aguso yamanan yan na mga Hanabila, tumangin ko Allah Ta'ala, kesabutan tanu agi nga iya mga usayan tanu saya sa taufikan tanu Allah lalayon sa pakailan yan tanu subnar na ayat tanu minggulalan na pakailan yan tanu suribat na ayat tanu kapananggilan tanu sa sila mungkus kanu bupuruman ang mga bangsa ko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.